Pasensya na pun mo sa nag-question kaya lang gahiya pong ijang in English. Hi to all nice people. So ni ami diri sa sala mag-question and answer mi sa word history trivia question and answer. So ako ning nakuha sa usa ka Filipino teacher nga naka-base sa Thailand. Ang iyang pangalan sa iyang YouTube channel MBC Thailand. Guys nga giganahan ko, so ako pong i-challenge ang akong mga anak nga naaba sila mga stock knowledge parte sa aralin panlipunan ng subject. So karon guys, magsugod na ta karon og question and answer. Ready ka na ba? Yes. Ready ka na ba? Maybe. Maybe dyan na si Jaka. Hindi pa man na si Jaka adyo. Maghanas-hanas na ka. So karon guys, magsugod na mi og pangut. Ako ang mangutana, sila ang mag-answer. So para dili mag-cheat di ako diri Ako ang mag-question nila. So kung check, mayon ko nga check. Kung wrong, mayon kong wrong. So kung wrong, akong i-istorya ang answer. So karon guys, magsugod na ta. Okay. Kay giganahan ra ko nga mag question and answer nila. So giganahan po ko sa ijang mga kanang content ni MBC Thailand. So human ako naka follow sa iyang YouTube channel. So mao ni Ma'am Beng. Which civilization invented toothpaste? Colgate. Sige na. Number 1 question. Which civilization invented toothpaste? Ancient Egypt. Okay, very good. Which 3 countries formed the Axis power in the World War II? Germany, Italy, and Japan. Very good. Very good, Cheetah. Ajong seryosa. Okay. Number 3. Which prison was stormed on July 14, 1789 in Paris, France? Bastille. Okay, very good. The Bastille. Muna ni, which Roman emperor was said to have played the fiddle with Rome born? Born nga nasunog ang Rome. Kato bang dihay sila tower dito ang nga nasunog na karon suruyana na. Skip na lang yan. Escape. Which modern day country was the Incan Empire located? In Peru. Dili. Sakto ni mo Beng, Nero. Balik-balik, Nero ang answer. So, next question. Who painted 15th century mural painting The Last Supper? 1, 2, 3. Michael Angelo. Imo. Donatello. Leonardo da Vinci. Ay, mga taon gyapon ka permanente man ni elementary pa ni. Okay, next one. Who created the printing press with movable type and mechanized inking? Johannes Gutenberg. Mauna kastuan kay naaman dyan sa computer. Very good. Check. Wak mo ko knowledge. Next. In 1947, this country gained independence from Great Britain. India. Very good. Check. Imo na. Paningkamot na. Wak mo ko Nasaan hit man imo ang Di ba ko na history? Okay, who famously crossed the Delaware in 1776? Wani sila mga US President. Kanang George Washington. Very good. Computer started in 1943. 43 day. What was the name of the first computer started in 1943? ENIAC? Check. ENIAC. Uy, kuan pa man. Patalastis pa man. Diyan na hawit ta. Dili po nato lamang ikuan kam adyo na lamang. Kay giganahan rami. Kay ug naabay mga stock knowledge ning mga bataa. Lagi. Wow. Wala pa ang bunso. Next. Number 9 ba ni 10? Question.
Number 12, the last dynasty of China reigned from 1644 to 1912. What was it called? Qing Dynasty. Yes! King, Queen, or Qing Dynasty. Very good. Naman na si mong libro na. Sige kung answer nga na itong last mga second quarter. Wa man good. No, na ani sa imong libro. Wa lagi. Di sa pagkatutanaw na sa libro. Okay, next. Which discovered was Marie Curie known for? Kuan radium and polonium. Ay, very good! Naman is ko ano? Chemistry? Science. Science, oh. Oh, bitaw na aning kakuan ko ing aning pagkakuan. Eskwela na ko. Okay. Che Guevara is a prominent figure of the Cuban Revolution. Which country is he from? From Argentina. Very good! Murag ka nagdaong si Kuya. Nakaibawan ka. Ano kay ba mas Kuya? Anong di mo kahibaw ka Kuya? Di na nimo nabasa lang nimo. Okay, next question. What's the name of the island Napoleon was exiled to in 1815 prior to his defeat at Waterloo? Kini wa murag ladyo ra ni sa libro. Murag wa ni. Okay. Italy. Ha? A France. No, the Elva. Who was the first Western explorer to visit China? Marco Polo. Very good! Very good. Kuya. Oh, Marco Polo ha, tinuod na. Nagtuo mong di cancer ng anak. Oh, Marco Polo. Marco Polo. Basin yung ko nga very good. Di kanang nangmutbot ko sa kuan. Okay, next question, 17. Question, name that 12 Japanese city that were hit by atomic bomb in 1945. Hiroshima and Nagasaki. Yeah, very good pa rin. Oh, nagyapon na, very good. Kaibawan ka sa tayo. Next. 18 question. How much did the United States pay the Russian for Alaska in 1867? How much? Pila ko no? Ilang na bayran? How much did the United States pay the Russians for Alaska in 1867? So sa ang Russia day nagkuan ana sa ang Alaska sa una jud gibayran na sa United States. Ang kuan day na siya. Nang nakuan day na siya sa Russia ang Alaska. 7.2 million and 125 million today 125 million today, but before is 7.2 million ra. So karon kung bayran nag utro is 125 million today. So mao day gibayran na sa Amerika. Before 7.2 million. O sige, which modern day city is formerly known as Bombay? Mumbai. Okay, Mumbai pa rin. Mao di giingnon sa mga tao nga Bombay na, Bombay. Kay Mumbai di ay. Which the most famous quote attributed to Marie Antoinette, the health that helped fuel the French Revolution. May katong sa movie ba? May katong Katong. may we Let me eat cake. Oh. Oh. na din na sa movie. Na di is Ano bang Sherwin? Oo. unsa nga movie? Kalimtanon mo ko. Nakakbasa di ka na sa Di nag-anam ko di ana. with Unsa ba? what year was Rome founded? What year was Rome founded? Unsang tuigan nag-founded ang Rome? Unsa nga tuig? Unsa nga BC? Unsa? 500 BC. 753 BC pa. Oh, layo ra ka kuya 500 BC. Okay, question number 22. Cleopatra was said to have used this animal to end her life on August Snake. 30 BC. Unsa nga klase nga snake? Cobra. Python. Cobra. Unsa? Okay. Just like nakuan, diin dapit na si Cleopatra nagpuyo. Sa Egypt. Egypt, cobra. Which is the only wonder of the original 7 wonders of the world still stand today. Kadang daghan man every how many years man siguro kuan nga 7 wonder of the kuan kanang mga nindot kanang wonder of the original 7 wonder of the world nga kanang nag-stand pa karon
Nag-stand pa siya. Kuan kanang the Great Pyramid of Giza. Okay, correct. So, question number 24. What economic program did Chairman Mao Zedong of China create in 1958? The economic program did Chairman Mao Zedong of China create in 1958? Answer. Okay, which country gifted the Statue of Liberty to the United States in 1884? France. Very good. Kuya, ko di, wa makay-answer. Hindi na nung sa. Maulagi. Di man ko ganana ng history. Very good, magbukas history good. Sige, magbukas pangutanan ako. Ang ako man ramay mo answer good ukan. Okay, Vlad the Impaler III was ruler of Wallachia, part of modern day Romanian in the 1400, inspired which monster in pop culture? Isa pa. Dracula. Very good. What is next question? What is the Nelson Mandela known for? Lisod ni ang answer, anti-apartheid revolution and South African president 1994 to 1999. Sikat ni siya nga president. Lisod man ni, lisod man, lisod. Ako na lang. Okay. What country won the first World Cup? World Cup, kano bang World Cup? Brazil. No, Royal kuan. Uruguay. Pasensya na pud mo sa nag-question kaya lang gahiya pong ijang in English. Katuwaan ra ni namo kay para bahid-bahid ang ilang hunahuna. Okay, so next. This Korean king of the Joseon dynasty invented the Hangul script to boost literacy for all. Ang answer is King Sejong the Great. The Korean king. Okay, question number 34. In what year did the Titanic sink? 1912. Very good! Nakatigo ka dyan. Ilan ka dyan? Tanaw ng Titanic story. Okay, next question. Which naval battle was considered the turning point of the Pacific Ocean theater during World War II? Political war. Battle of the Midway. So, next question. Next question, mga children. Who is said to have invented the car in the 1886? Henry Ford. Ford. Carl Benz. Si Carl Benz. Kauban sa Mercedes-Benz. Next, which country was the first to allow women to vote in New Zealand. 1893? New Zealand. Ay! Chuk! Salamat kay naka-answer og duha na. Duha na imong answer. Oh. Ang daghana si ining kuan oy bara-bara diri ah. Daghang bara-bara, i-skip na lang ni nato oy. Dugay-dugay gigutom na ko. Di apay nag waiting pagbuskupan dire. Next. Apay. Human naman talita. Mana? Humana. Humana ba ni Memabing? Okay na, humana. Yeah. Okay guys, mauna to ang among gikalingawan. Humana ang mga answer diri sa part 2. Nga part 1 ba ni part 2 nga history nga kuan among gibasa. Okay, mauna to guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Hinatuta na lingaw mo. Sunod na po ni magtanaw sa mga trivia ni MBC Thailand. Okay. Basig sunod video. Kami yung pangutan. Sige, ikaw mangutana. Sige, mangutana. Next ko no video mo. Sila na po ko rin mangutana na ako. Okay, see you on my next video. Katong wa pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe. Nya, pindutan na sad ang bell button para permi mo updated sa akong mga video. Okay? Bye-bye!